nisom ni pasare nilai ni ane bize Zaute official chanchin thar ngai tu hai popo in rengen chibaya thar taken kabung nok chewane Manipur alboi chungchanga PUCL in tribunal report asim cho Meitei CSO kokomi han thukhel ane ti in anlung oino thu an khek pui People Union for Civil Liberties PUCL in Manipur buoina chungchanga Independent People Tribunal IPT report asim cho tirbik tranbik neya sim Meitei nam hu sitnale chin kuki hai tran anga report asim ane ti in Coordinating Committee on Manipur Integrity kokomi han andem kokomi in thusuk asim na hi tribunal report he thudik lo ane hi report hin mi athui koi thai ding ane thu ibru khran an nei sim form thu tam tak an ril kuki chin hai thang puin an hel pol hai chen an thlop Meitei nam le Meitei nam sunga poltin sukming si na ane ti in kokomi thusukin aril kokomi in report in diglotia aril he Manipur High Court in Meitei hain Sixidul tribe ST status an thang ve na dingin state government in recommend thoro sen ati khom kha thukhel ane me sang ni som ni pathuma ral boi hungin tran khom kha infal khopuya in tran nilovin chirichan pura Meitei hai cho an in hayan lukhum an ni laya ral boi kha hungin tran ane ti in kokomi in aril sa pe chun Meitei hai in mun lo mun suksit pek ro pek Meitei mi pui hai lukhuma kutthla ka that Meitei raljam hai ming thatna thak lawa ko ki zo naw hai chaw tur anga PUCL in report asim ti in Meitei kokomi han andem hi report hin kani popi bill simna le chingna narco terrorism in thanglin na ani ti shephak lovin an thlop ane Manipur sukdar tuma ashana in real ball num hai thlopna ane hi boina a hin kuki chin ramhnoi mi hai thanglakna ingkhom suklang ani no ti in Meitei kokomi han andem na thusuka antar langsa ane kokomi chun hi report le hin Meitei le kuki zo nam pani hai kara inzomna sim that thei nitano ni ti in anril in real ball na shan dida ram indin tum hai cho Meitei mi pui han an khapel chaw ane chin kuki mizo paite mar tha do nam mi pui hai cho tu hin infala zalen tak le thlangam takin an lut theita alut takhom anum Meitei le India indo anga rilang jing khom hi thukhel ane asan cho Meitei mi pui hai hi India Armed Force haya thang lavejing anne chun India ram ta dinga fil ran thana lotling na changjing nam pakhat anne ti in anril hinganga PUCL in report asim he thubul thubal nei lo ringklak ani no lein hi chungchanga hin Meitei mi pui hai ngai dan lak khom ningata chudung zui chun PUCL chunga legal action lak ninga ti in Meitei kokomi chun lungoi lo devin thusuk an sobur ani Kuki Organization for Human Rights Trust KOHUR in People Union for Civil Liberties PUCL malak na lom thu aril People Union for Civil Liberties PUCL in Manipur buoina chungchanga report asim na le report hai mitin khrit thei dinga an su na chunga KOHUR in zani khan lom thu rilna thusuk an sima tulaya thutak thudik ngai poimo lova phumhanga lai PUCL in ralboi in trandan hi ralboi ya state government in roldan chun media channel le platform thanhem tok tak hain thisen in suna thlung thei ding thu thalo tak an the dara ti in PUCL in report thatakin apek kuki zo nam mi pui highlight in independent media anum no lein indo ralboi lai khan thirbik tranbik nei in flangin sampuina chen alo thlung ane ti in report in alo ril cho Editor Guild of India report le Lun Khomang versus State of Manipur and ANR in hek na chungchanga court in Manipur government he ringzo aumno tia alo rilkha thudik ane ti in PUCL in annam det KOHUR in aril peina hi PUCL report hin thutak thudik apung suk ane ralboi hungin tran na san le ara suk hai apung lang el chaw nilovin mating payakhom hi report he khrit jing dinga in chikle sortangkai hungni pe ate ti in aril PUCL in thutak thudik tran angir puingam na chunga
Cookie Organization for Human Rights in Zana Chibaile Lom Thu Aril Tak Zet Ane Chun hi report he Cookie Nam Mipui Suk Tram Tumna Ethnic Cleansing Chungchanga Legal Record Athang Ding Khonunga Thutak Thudik Khenom Hai Ta Dinga Thu Ching Shri Na Ding Ane Tin KOHUR Thusukin Atar Lang FMR le border fencing chungchanga United Naga Council UNC le India government hai kara in big na chu ra inkhom an su Zaute no Free Movement Regime FMR le border fencing chungchanga United Naga Council UNC le India government han in big na an nei chu lungril in huthei lovin an in tre Home Affairs Ministry in meeting neidinga filna asim le in zomin Zanikhan New Delhi muna Northeast Advisor AK Misra le Home Ministry ting officer pasare malak na in UNC le in big na nei alone UNC tinga in thok an throi tu hain demand an sim hai cho Free Movement Regime FMR fe puinok ding Nagaram sunga border fencing sima mek cho top sanding ti thupui hai join central le dokan an kilkhom meeting an nei hunahin India government tinga palai han FMR hi sukbo suktop aninoa FMR nuya KM Somparuk alin lamlin inlon theina dinga phalna kha KM Soma sukchin anilem chau ane chun border fencing khom security ting lo thei lo thil a leya sim anilein suktop thei ninone ti in anthil khingting panga naga throi tu hai chun nagaram sunga security ting thil chu keinin en ka in bozoi kante fencing sim atul no ti in anthil central le UNC hai chu darkar ni chung hing thil hai he an chai zo hnung khomin in betlu thailowin anin big na chu an suk top ani naganham sunga aram noi mi polran thana in thok suk dokin I mani zat hai chon zaleng rong United Front ZUF an lut ZUF thu suk press release in atar langdanin mi parit hai hin ZUF an hungzom hi an hoi sen na in en tirna el chawnilovin thudik an dit leile zaleng rong nam mi pui hai an mangai na in en tirna dinga an thang lak na in en tirna ane chun zaleng rong United Front ZUF zomnum hi pola thang lanum unaw hai ta dingin kotlin tak hongjing ane zaleng rong politics thil tum hlotling na dingin airam mi pui hai changkang na tinga ein thanglin pe theina dingin malak num ta phot hai cho eilom lut jing ane Government of India le political dialogue nei ani angin ZUF thil tum tak hlotling ngei tumin kal pen pe ane ti in ZUF thusukin atar lang sa ngal ane in rui thai WY tablet thanhem tok takle anei tu man ane Manipur police hain intelligence report andong angin zani ni som ni paruk thlari sang ni som ni panga khan Chirichanpur PS home sunga S monnom khwa dapui an thona in thok nu mei pakhat man nei hoi baite kumsom li le paku cho damdoi in rui thai WY mum sang le zanni noi som man huding le man ane National Anthem marsak Northeast ramhing hai khom in thangsa tirro ti in RSS in PM Modi kuma Lekha an pek India ram ta dinga lapui National Anthem a India marsak Northeast ramhai mingkhom in thangsa tirro tin hindukul mood in loi khom na pol Rashtrahit Sarvopari Sangatham RSS in Prime Minister Narendra Modi kuma Lekha athon kumsang khat zaku som pakhata India rampum pui in pum khatna in en tirna dinga India lapui jana gana mana zik ani huna khan marsak Northeast tinga ramhing hing Assam Arunachal Pradesh Manipur Meghalaya Mizoram Nagaland Tripura le Sikkim hai humsa anlo ni no ane hing ram hai hi pile pu thang thu an hawa nun phung le khosak dan an hawel chawni lovin India rambung in thanglin na dinga thei to ka thang lave jing an ni ti in RSS chun PM Modi kuma in free tirna anei RSS in lekha thona ashil sana marsak Northeast ram hai hi India lapuya an ming hai athang ve theina dingin India government in constitution dan pui sheet in rilna nei han zaila tinga theme in rilna nei hai chun marsak Northeast IOR thui tu hai le dokan kila in bigna thatak nei atul PM Modi hi India ram sunga in pum khat na dinga thang lazing thui tu pakhat ani le in zomin
hi kan nge na hi ahung suk pui thling nge kan ring hi nga suk dang lam na hin marsak north east mi pui hai asuk lom el chaw nilovin nampui in pum khat na ek bharat shrestha bharat malak na suk pui thling na pakhat ani ti in RSS lekha thawn in atar lang India ambassador in janta minister hai an mu pui India le Myanmar rambung pani hai inkara in lai chin na tha a nok zul be seina in zani thole ni khan India ambassador Abayan Thakur in Janta National Security Advisor and Minister for the President Office pakhata Utin Yong San le Foreign Minister Uthan Seu Hai cho naipito muna asan in anmupui hing Janta Minister Hai pani le hin India le Myanmar rambung pani hai kara investment border trade border security border issue le conservation of cultural heritage ti thupui hai mangin in big na annei zo hin India ambassador pa cho bilateral agreement signing ceremony hun mangna athangjom ngal ti in Janta Information Ministry thu sokin ashil maukot singa dramri lai tuiwai leilak sima a mek cho thuthar a nok ma pawadingin tuiwai leilak he zandar soma inthok jingdar khat sung khar ninga te hi thusuk hi guite rot lampoi tui tha phaile Mizoram in jindinga mi pui han ei rita ei zom sengdingin thusuk anin su ane US Texas a Republican candidate Valentina Gomez in Muslim hai sa khobu Quran mein aro Texas rama Muslim hai not sok dingin antim Muslim ramhan nasatakin andem ane Valentina Gomez hi kumnok sang ni som ni paruk US House Texas District som thum pakhat general election a dinga candidate pakhat ane tula India rama mithim ha in anthil danen zil dum tobacco 80 hoblein sikhenruk tina mi pakhat anthi nikhat sungin mi sang thum le zaruk han thina antuk phak ti in tula India ram mithim han an sui suk ane August tarik ni som pakonia ai unaw ta te phai hai mi pane melrit lo hai en thrui manga anum na chung thua voisun khan mar in pui Assam region hui hot na hnoya protest rally nei dinga ma anlak na chu lotling takin Jinam Valley block 1 le Jinam Valley block 2 Vongzola le Mahur Haflong Haranga zaw haya phuisui taka mang ania hi rally nei na hin Sarkar lai pui hri dinga thil poimo thil trul hai le memorandum submit ane chun hi rally ai nei na unaw kuki in pui hai le athan than unaw hai khomin in myung thlop ve a inung thanga ei ram sunga indik no taka melrit lo hai malak na le hing misul thil thona hi thlung nok taloding dit no le ya in thlom ngai na inung in su ve na hi lungril takin ke channel nei tu khomin lom thu kong thril ane a video khom toite ai donga a video ai dong hai hong suklang na ai nei ngal chading ani Yep.
Mahur Bazaar auto stand. Tei. Resula mas protest rally in the examine. Unse toite mangna in the gen in the in elo sol takumin. Ulang kon niela ramse ke lagin kyun sung lang pan seng denga niele in fitur da yang sin man no kade. Chung đây nên kan nó ra là có mình nghĩ một cái phần này có thằng phim kia ini sistem security foundation mana turun kira itu foundation ni Oh, so kita cuma ikan. Chumrao na rin kamihin, kung sa pasulti nga yung senior citizen nga, kung pati nga katso ay yung consider. Ami yung so, fatmay, gamay na katso. Mansumno, rami na flango diye. Ekadar हो जाए. अब तो एकदार बात हो गई. हाँ. 100 आदमी तो इसी गिनती में भी हो जाता है.
बाद में और दुनिया और हमारे कौन से सिर्फ मारने संगम लेकिन तो नहीं है लेकिन मार बोल के लेकिन ना नहीं हो इलाका है तो मुनाफे होता नहीं ठीक है तुम ऊपर लंगो तुम ऊपर हो ना नहीं看到的话就人他说的你不用帮我们这个能无声的了我就这样的吧是卡丁布拉哎说这个卡丁布拉人家妈从外地过来能变了上路他这个买什么变成这了我们都说变成你嘞哎对了多生一句话说白说听我吧能生一年一天把你看好们了差的Alam mo naman nila hasa de uli kama. Tuhan sa mentira ay Zaute. lên làm đẹp chứ được xe sao mà xe đây bây giờ lên thằng này rồi kali ini sih Lam get neo pa ko hung sing na lai Yinam Valley a PM sap pu zo sum thang asu pa to sum mi ratify wa upa obung upa amani mel het lu ho thing noi mi hon apui mang muwa Closing program tu ini kantingan kalian lamla ni za tham ong ki dei mon za la mar in ki ku ki in ki women society ho student body ho pang khoma dunia hi kiche kit ne ma ho dei mon le thu hun za la dunia hi protest rally mohora kini hi mihim hi tu chen gi ya sang ni le zanga odan ki khom kho hi khom do hi Speaker, agak